It starts with one thing. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Halo guys, selamat sore. Hari ini gua on beat lagi ya guys. Tanggal 13 Februari. Gua pulang kerja sekarang jam 17 setengah 6 ya. Ini setengah 6. Ini langsung dapat orderan guys. Ini langsung dapat orderan. Ini guys, orderan pertama guys. Mufida, Perumahan Puri ke toko sembako Tebu. Tunai ya guys, 1.000 guys. Kita chat tapi belum dibales. Oke, kita meluncur guys. Kita meluncur. Kita selesaiin ya guys. Sudah sampai. Kita lihat pendapatan bersihnya 13.000 guys, gila, dipotong 7.400. Oke, kita lanjut lagi guys, tunggu orderan. Kita posisi di jalan Tan Satu Isna ya guys, kita tunggu lagi orderan. Oke, mana nih guys, belum ada orderan. Gua mampir bentar beli bakso bakar guys di Tunas Baru guys. Ini guys, orderan kedua guys. Lorong Iwari PRS Ermina guys, 30.000 kita jemput ya guys. Oke, kita selesain guys. Kita selesaiin guys orderannya ya, sampai tujuan. Carilah guys, dilebihin 30.000. Lanjut lagi ya guys orderan berikutnya. Oke guys, kita selesaikan dulu guys. Kita lanjut lagi, ada orderan baru guys. Elin Mardika, Lorong Hidayah, Rumah Sakit Kale Asi. Aduh, 12.000 guys. Oke. Gila guys, hujan. Ngeri. Nih, gue update orderan gue. Aduh. Oke guys, sekian dulu guys on beat gua hari ini. Kita lihat total pendapatan gua ya guys. Itu 8 trip 153.600. Nah guys, 8 trip totalnya guys. Oke, cuaca agak hujan ya guys, agak berat tadi tarikannya ya. Oke, sekian dulu on-beat gua hari ini. Sampai ketemu lagi di video gua selanjutnya guys. Gua di ATM BNI nih, di area Pusri. Oke, terima kasih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananta pa, yeah, yeah.